Yohonu ohwe wase fi Ghana judges mu ya mwa mu nim na mu jakwa na cause o joma kwasea wo na mo no wa wudi adanse ase national security fo Agyimifuo na mo na mo no Okudzeto Ablakwa kwasea mpanyini Agyimi no enti ever since aya baby any GH Kobi Kumasi based TikToker omo ensensem e bae no enifu akona Ghana fo nyina e twen submission e the almighty Twene Jonas on asem e ba Ghana ha ekodu anum asem no afro akodu headquarters ho na dey peak as a hawa and 76 kono as a GH Kobi na otutu boy ya baby no as ye ja no as ye dini tum as ye say on that issue no IGP Yohonu IGP Yohonu Twene Jonas abetetina pansa no since we ye mistake next one fa GH Kobi antumu a eno no abebo pa amia bebo IGP Yohonu na face obeka ya Okudzeto Ablakwa na oye Minister for Foreign Affairs ebeka say obema kwai na China for abe omo kind of electric cars e wo Ghana hanoma Twene Jonas ebuza say ebo ya light kura intimi nyina so na obo be electric cars e wo Ghana hayi light be ne de be charge cars no light be e ne de charge cars no hayi Penyah video best was say dey obe like video no other one subscribe so click the notification icon to this update na better wa adwen dey amame e wo comment section so baswa no achieve no more for enya bi achi enti free GH Kobi ene ya bibi obeka ya last week no dey a trend ya eba ya bibi ene GH Kobi I say Kumasi based TikToker ya bibi esi free Kumasi tano so ana GH Kobi every Kumasi breman I say ya bibi ene GH Kobi o ma hwebo mu kantuma o ma date ache I say GH Kobi or ye scammer or as game boy as according to people or girls they breed just say or say o bruni because on the flex but oko brema how they nipa no blues only dating ya baby I like the way you shake body hey and then you break what I say ya baby and I say only ashwo e wo Kumasi one say obi a edit ya na last week no asantuma mo hene na yie and I say ya baby any GH Kobi e call hard my say out of nowhere ye na se no omuko pie e wo yechi ekura a ya to deliver ti de ke e ho ana GH Kobi Kobi advertise okotwe tu na oma one shot no e kobo ono ane girlfriend ya bibi e ma no we on say asebi bae no GH Kobi e fara e be ka se omumfa ne ba ne ntum na se be ne ba GH Kobi enkwase asem ana wadie no o Kumasi ye gidi e okopede o no ma say wakotutu amatu akoko obibaba omo emfa ntum you know just no see there be say never papa be ka say emfa ntum dia IGP Yohonu oti ho a wo ye de onfa din kwashem no ma ne warning o ye mistake next we GH Kobi dia ene or no Twene ko be back down abeso IGP mu aposa no hwa obeposa no hwa ana mate say ai omu di Jimmy ako Gigi bribe say abai sakawa boy na wakoku abaya no ompeso mu ja Yohonu ohwe wase fi Ghana judges mu ya mwa mu nim na mu jakwa na akwa ne papa say ono nso so criminality so ono ane papa ne si owo ne ba me respect no o si onso so obi ne ba na ku mo ba o ba ma me ne fie omo ba abaya wu no ode abaya wasi so petela bisua na ja konkonsa di ay friends and saloon bisua etribo na ja konkonsa di na ja kotie na kotie mfaso obi ani so na ja kotie se metwamu kikami ombeku boys ni nyina iskadrofo na ja kotie sem na ka o channel fa na to so enu abai wa wasede ni se obebo otwen ban na ba ma be hu abusuanfo no aware no de wakọ e ba se obi ankoku da bi wagi mi padwuma sua na ja konkonsa di na bie store umame no papa enmie store ma wo benya adwuma sua ni ye enu anu no ja konkonsa di obi bebo ni ti na se ni ti edwei wo man ko kanchire obi de bia mu be ye ma wani mra ho so na won kura 50 enkura na obi atua 10 million a se sika no kwa timi de oje proxy abronsan dan se wo be hia omoyure se jata omoyure se sabronsam na wudi dikotie achi aboa mbeku wasiaba ombeku intimempe Jimmy say na tuo no by mistake na to abu America o bibini kuni nua bibini a otuni tu ayenko ka say mistake ye chine kotum nti wunim na mu judge me se ntafo mwa na omgubo kono majam so munkum ni pa free a
asantini de mo mese asante region obi kum nipa mo mamra ni se mo se ntafo mo nye mo se mo ye mwa no mo ntafo boko no mo kum nipa firi a asante region mo mese no me ka kire wo mama wonnim na wo di jimi ja kra no ma ne kwa obolo ni nyina mo fo obi aka ho cause wo mama kwa sia wo na mo no wa wo di adanse ase national security fo Agyimifuo no mo na mo no di wachi any police for no be atu hye no adan na atu ni nkotum kokun wo mama na wo ba mama by accident omudi tuo na ma tuo ni tumku oba no by accident e tuo na ntimi enku be ma ba kokura oba no nko na tuo ni kun no by accident Jimmy meme na ma me security anopatu anwo bi akuratuo me ni say the door na me nyire akuratuo etuo ento by accident etuo ento by accident etuo tu anani pana na aye na adwen se wo to tie me ma tutu atu me fie bia wa America me otu ogum je se me mfa me ya isem keke etuo bia wo loka hye ho and apart from loka no eda ho aloko orumare wo di aboba ne hyem kura na entime nto da age se wa ye den wa pushi trigger no so ye di awode na eye trigger no ye trigger no ye de wo do nsamienu na trigger enti wa trigger wie no ansa na aboba na bete trigger na no enti ya friend clock enti maame clock tuo no ye de awode na clock tuo no enti wa nkroko tuo na tuo ni ntime nto da moa Agyimi a mo de bibia o tuo na accident na to ye woni twasere omo na aku no enti wa dan wa twe trigger na wie no anse na wa press lock no unlock anse na wa mia trigger no so anse na tuo na to enti se etuo da ho na eno ato aku obi no eye nkwase akeka eye moa de ntima Agyimi mu tuo da no etuo ni da ho a aloko enti ye de ahoden na press unlock no ansa na ye de aboba ni shema ye de ahoden a trigger na friend crock wa crocko enti crocko ansa na tuo na abeto ede enti na say the door se obebo mituo because na amene ne nam no tuo hihye ye nyina ho ye da ye nam because of scanner ne nam nti etuo cry enti me to be ono so to be ye nyina yitimi ko ba bi weekend ni akọ sua tuo to ye ko ni akosua tuoto na etuo no ebu ameto anto da because mi refi manye na man kroko no tiri amecho no ansana me de ahoɔden abe kroko etuo na ansana timi ato enti se kwabenani ayituo na ono akroko na wayire ne ho e de aboba ahyem no apress ni se pay no de aba oba ku no abra wanfa mo no anadanfo ni bi no de aba oba ku no na omu dwane ni achi omo na omu abeka se eye by mistake no na mu gidi na mu ja omu amedonya me Yohonu me no bewu me ba be pusa hwo a obi antimi nkasa mo ma mu ko face charges ahanye asante region is not boko umaja mo se omo de omo ye ntafo nti omo nane mo amu nkum nipa nko firi asantini odi bone amoma mra ni penkwasiade ho. Yes, I had be a mistake. On be kum nipa for us, I had a mistake. Boys, no my choice there. The omo yano no omo to ni paketrema, ni pansa, ni peti, ni pache, ni panofo. Price out the baby yano, and only sika unya. O man catch me boy be a minimum many the go school or the cap presi or a millionaire and cry ho. Or so de emaya no kono kuku omnu atwitwa no de body ne ko. Me ono an catch me or say no an omunyina ye obisia won cry. Bremai boys no mo an catch me omuku omu ntina me catch akosia ya buruwa nya nko na wo twe kwase aba kan na to so be ma be fa no odiwa etwe na wo de amane se onwom because we Agyimi etwe no na de amane se onwom o catch se koja no ba bi a enye wadwuma se wo bedi na chi atukwan afiri ukrom atena kam hours upon hours adinachi odwan okuku enti age se bema waba ofie abebo kokoko ama abusua nim no abia nim no ne maame nim wo pa wo maame ne papa nim wo papa what you say say nipa ne kase dinachi a no na wadinachi because bema ne kobobra na se machia fraud boy mo Agyimi na monsa enka obedru America oba ye doctor oba ye police oba ye soldier aisefo mu deport nkofo mi kan 20 emu 17 ye mankwa emema miensa pe omu nyina kurokuratuo ema mo ye adwuma so mo man mo de etweton o ka se bibini nkwa na wotwe aboa mumpe dwuma nye na munyai sa anya so mbe kumu nyina stupid people. You think it's a joke? It's not a joke anymore. It's not.
Mumpa dwuma fa mo sanye enti Yohonu mesraw wonim se wasa but we die handle boys ni ye mo nkodam obolo no se anyo na tutuo na momfa no nkombe on die mama we be free prison be ba momfa no kom 40 years we be ba now afon slim things now the tutuo no nkom for life asem bia ni ho next time saka wani boy baako e de obi kwa obesisa na dwen menim na mekoya am de meko prison for life nya sam be kunkura ne sa bi konkura ne lazy iPhone ti ni ekoku boy na America no o si iPhone otim de kum man sa special September do ni release new iPhone a otim de kum omo sa o fie nice one on cry e obi woni krom o se sua draw for boys bi ne bremai kumase boys omo na introduce no nipa kum enti omo twitwa part na no makoton enti bi omo ya no enti ose dodo na bi wa ombo ba ni tuku no ebi won so amunde nsan mano no ma drag nsan no ayemre no ma twitwa no physical wow enti omo twimoja no price no for price nko etire price nko ensa more size price nko bibia price omo ni manager afo bi malam fo bi neto Nigeria fo bi neto enti e udi train kwa bia be 2 billion no aje cash odi moja kwa bia 1.5 billion no aje ene bia de ni pansa kwa 500 million no aje omo ana cheche mu me boys na ka kire me ti se de adwomama asise esika akoma ne ba bie boxing na nya no ma ka kire me ti se de adwomama etwa me se fama me ngo no odi ama Anthony ho ahwan ama Anthony ni na ewo no anya no ma frame aka kire me se Anthony na kodi me yire no na we no boys sika ma musika nkom tita akwa no wo ne sika kun nam so de munya no ma odi munya no dwomama na etwene ne ba ono ane ba na se o so mfa ma mini no de be ma bonti so ne de mfa me ho e ono ana se me nyama sem enti again ubeti ma oban diplomatic passport eno anu ji ko New York ko sia Twene Jonas ma pompi agum ma wo nice girl ama ato badin jo mama ofui superstar no ba obegidi for life and 2x4 man panyina wo bui allo ayi atroka MPP for amamu na wo bu bi no eno na emfa din bi anma wo but the almighty Twene Jonas stays forever mo be ko position mi mo be ko mo ko wia obi ani mu bi o me I stay here forever Ghana for ni na look up to me ma menye mo banaje ani mo nyama o so wagimi na ko makwase mpanyin ya mfa me enti me no de bia o mo ka kire me ti me ka no kura kire o mu nya careful nyam nko ana mo twe magimi no do e bi ni ba lazy easy life lazy ono de oya adwuma obewu akwadro me pebe mo whisker me de fraud boy na me pe o me teacher ni wachimias aboa ana bekaya Minister of Foreign Affairs Honorable Hon Okudzeto Ablakwa ebeka say obema kwai ama China for no e de omo kind of electric cars no aba Ghana ha na etima to tobi anase if possible obema omo de omo kind of factory ba ko bi aba Ghana ha no abeye electric cars e wo ha se bia benya bi atwi eni ade na eno atwi na e buza se Honorable Ghana ye kra ye light in se menyina so ye phone ye light you kra ke ye bulb ni ye fan ni ye fake kra no ye nya light en charge ye nya energy en charge na electric cars are all charge it taking more than 12 hours and that charge we no ye ko fa light wo hina be charge cars we what I say ye ko fa light wo hina and that we charge can say on that issue there in fact Jonas waki can be part that Ablakwa wa fire Ablakwa papa say adwen no e wo form Okudzeto Ablakwa kwase ampanyini edum so live kura yemfam ye de beto so no mo amahu se mo de to so a oman no petrol no Ghana fo ntimi nto ye de mbeko opposition enti say me de let me be establish me ma China fo be establish electrical cars abegu Ghana no e de light be no mo de ko charge car no odwan electric car na charge 12 hours ni 8 hours o enti light no de obi de charge ne phone kura onya mobile dumso enti forget China ni se obeye car o Ghana ho no na forget na dwene kwanya obetimi ne China fo na kasa say omum build solid plant a ebetimi ama light na gina so forever
That is the most important goal. Say me the electrical car eba ekura dum sonko an we aboa. Ti dia me cho no. We dey we aboa enti say anu nipa no koto car no episode 2 kwan na light dum 3 days a obey dako. Won hu me che no enti me sell because my buy dum so no left and right go for frame your light ye fridge mu nam nyina pro fridge keke mu ntime power. How much more than unim kilowatt a car battery nefa. Enti jajimi no ye de hians na ye de afata. And when you are able to face the light of issues, light ni gina so na nsa na wakofa de more load abeswa energy na wo man no. And the energy is insufficient already. And don't introduce electrical car ebema Ghana for that forever. Because nya the car no emu 20 kura ba Ghana light no ebe call off bare 3 months na mai. Because obi abe charging the light the car and say no move obi talk car say or the kosi fie o ade about life obi talk car say or the move iron rounds. And when you bring electrical cars in the country and you don't have lights to charge, what is the goal? And say ya be ya de anti-clockwise rotation Jimmy bibini Jimmy no mo ente so ne anwene ti say nipa when we hear ade one after the other light number ye de agina so ya solve light of issue you forget ye levy na de be ko position because mo ye dan mo de ba mem ya to atiamo mo ye dan mo de ba mem ya to atiamo mesa bodua kura ku NDC fo na omo de akofo ado atem so de levy aba no ntime bodua ku omo say omo nim no mbe support to de levy because every levy is a levy. Any levy is a levy. So be a cromfo no the yi na area no be a cromfo the d na area. Now so we jiminti cromfo no the yi no otano ba cromfo the d ba the open asema nam de anto agyew no wawu afiwias because we are boa. Oh my God, the timber broni tweko. Enti ade ne enso attack se nyire no me konfo Agyimifuo Mmoa akese egu Ghana nyina ya omo dia omo sise sika ne kom free ade na ban fata se nyire omo a Ghana ni adwuma onya bi nurse ni untua ne ka police ni untua ne ka ono na ye brebre se wo de anya hwema mi ko save patients bi nkwa na me top atura no ba betua nkwase sika bra da ka tua kra mai waje nurse adwuma wo mpa ne 2 years 3 years we aboa na China ni foreign na ne ho tono. What you say no true gold ko say unsuo timber broni tweko koko o backside o aluminium ya tweko we aboa jo mama munsu anyansa o na bibini wunyimi nkowu su anyansa o na ma Jimmy dodo Jimmy faso bia ni so timufam kwasia so say ayi ntokwa ekoso obi krom nti ntokwa ni nti ye de 11 kote wan kona ho ntokwa ni jaya ye de 11 aba mu ni twa asere mako anopatu enwumre mu be ye press conference 11 ye o Okudzeto Ablakwa wanim se abenwotwe nkwan wanim se adwenwo wanim se abenkwan kwasia utise kura me kura na me nanwene se obetimi atena so omfa 11 mra woni Sam George wa betise de obo boxing wo se Batista o kwasia mpan ni nti mo maban na de 11 ba maban ade an man fa anya o se eche bonsu mansa o se mansa o se eche bonsu se wan so mo ya akromfo nti de na chese mo de mo 11 de mo nya akromfo mmoa enkwasiafuo obaso no ahye no kren fast emwa. If you think it's a joke, then I'm sorry, it's not a joke. Auntie, say man from Jimmy anya eno ma mo ye campaign say mo ba be ye na mo di Jimmy aya de foforo am be kofi o jo ma mo dwan de o ka so be ye ne say o ba be ye den o ba be bia adwuma 24 hours one kese o ba be si scammer o ba de akoye boxing arena en one kese o ba di D11 na eba en one kese o ba dum so be magana for adansu mu forever en one kese akwasiade we nyina o ba we so ba be your mind ye enti say wo di Jimmy aba woni na Lilia don't talk can see the same just different colors mu nyina we had the crop akufo ado die kura there is a way to dodge the levy one ko twa
chacha ye nyaw wiaw ansa ni sika ye nyaw ba we dia no petro nwumre obi abafro ka ko ba bi ye be wia no ti dwomama odwan tu hu so wagimi. Obviously, you don't look fresh and you are chilling in your luxury. Yes, me chilling because no heaven what there. Isn't this incredible? I'm enjoying high quality makeup to have phobia and time quality seat when you be mama and your mama when you be so trying to copy time massage seat. Me to when you massage me, I'm feeling nice one. Isn't that incredible? And to Okudzeto Ablakwa Ghanian seminar me make up be what you say, enko kase o the electric car beba Ghana abera wo de sumu wagimi. What you say? Wagimi. Eti say wa ko kase me doom light no to America. Obeti ahwe. What you say? And the more now with the electric car ne ba na bema doom so na koso mo no aban na faili. And to forget it. Electrical cars right now and think about how to improve the plant and then the electric system more improve obi awie sika am nkoche no because Ghana light bill no eye cash and carry prepaid and the PS gas and light na yakoto and see this kind of bar scan ko hia anu munye sika fan ko ye light no ho adwuma agi se musa beji levy mo modam sika no ye mo gima no wadi a simple na fie no matonton ma kina kotum na fe no mo diska na kotua na fe Ghana ni na ono kotua sika ese modern light man no mo san di jimi abetena so ono san koto petrol o san metua mo levy amoya moa ese obi anim so ma jimi. Drag your mom ever comment if you didn't say what do my what is your view on that? I Penyah Media.